Serchhip ke bunhet wa clear tu te chibai ule CHANCHINTHAR ngai thla anga chiar tu lusil chanhimi VENG National Mathematics Day sangni somni pakhat pualin Government Serchhip College one day national seminar on mathematics popularisation ti chubuat sai ani Kumin sangni somni pakhat December ni somni patni National Mathematics Day den chanin MIZORAM Science Technology and Innovation Council te bultumin Mathematics Choilarna program pakhat one day seminar on mathematics chu Government Serchhip College MLA-IN hehuna khwalian Engineer HL Somlian Chief Scientific Officer and Member Secretary MIZORAM Science Technology and Innovation Council chuan India ramro pui taka hian thluak le rilru chak tak kan omthute kan ni tinun kong engkima mathematics changkai le poimo sia te soin BIAKIN zirlaiten mathematics subject chu hlau emo hupur lova nuam ti chunga thiam taka anzir theina turin afui bok heuna khwalza om pupi sil remsiama principal Government Serchhip College po in thu soin Government Serchhip College adin nuwa avoi khatna atan National Seminar on Mathematics BAWHZUI ani chu lom om ati thule seminar chimtu zongsong ten hlok taka mangturin du sakna ahlan bok One day national seminar on mathematics popularisation hian Dr. AIZAWL Assistant Professor Department of Mathematics Government Serchhip College le NGENNA Assistant Professor Department of Mathematics Government Serchhip College ten Mathematics ni phung le ol samzo ka zirdante Mathematics CHUNGCHANGAH zirlai te sha tur poimo shang te alemnen presentation and pek te ngai thla ka thlir ho ani bok Head seminar hi Silal Ramliana Assistant Professor Department of Mathematics Government Serchhip College in INKHAWMPUI Dr. Devil Liana Scientific Officer and Coordinator of NMD Mistikin and malak na shang te report APA Malsom Sangi Varte Assistant Professor Department of Mathematics Government Serchhip College in Lom Thu Soin hehuna hian Serchhip khopui chung zirna in shang high school le higher school class 10 le 12 zirlai te le zirtir tu chen khatte antel ani National Council for Science and Technology Communication hian National Mathematics Day hi kum 10 December ni somni patnia mangchinin kumin sangni somni pakha December ni somni patni National Mathematics Day po hi MIZORAM Science Technology and Innovation Council mistik te bultuma man anivele don ani Nimin kha Serchhip district ta shikai tharmi somni paruk mu belle ani Nimina report don sina Serchhip district ta COVID-19 shikai somni paruk mu belle ania heti hian Serchhip district ta COVID-19 shikai mu chwato zongsong chu mi sanga zali paruk antling ta heti lai hian nimin ve khan shikai enkol na hmuna changin mi somni pakwa chwatir le ni in hengtenen hian mi sanga za somnga paruk te chuan shikai enkol na hmun an chwa san to a Serchhip district ta shikai mu chwa boral mi sompanga an omto a tuna hian enkol lai mi zani somthum panga an la ommek ani Serchhip chalai polten Serchhip damdoi in a THLEN chungchang chui chiang tura district board sap ne NGENNA an thlen chu BAWHZUI mek ani STP ten NIMIN pia Serchhip district board sap ne na tunhaya Serchhip damdoi in a THLEN chui tura NGENNA an thelu chungchanga Serchhip additional DC lal muan sang ralte chuan malak mek ani thu asoya Health Department how to tenen po hemi chungchanga hian inbiak na an nei thu asoi bok Health Department hian inquiry latur hian nimin khan lekha an buat saiti AIZAWL changa kan thudon na chuan soin lekha hi achuak man ta MT ero shiat ani lo thung heti lai hian Serchhip CMO Dr. Laldong yan sailo chuan he THLEN chungchanga hian voin hian MIZORAM Government Doctor Association shwai tu te chuan Serchhip hi an run tlo don ti soin zanin hian Serchhip a an ria tur thu asoya he THLEN hian inquiry ero ti alani lo ti soin minister pon inquiry kan laron la ang ati chuan an ron ti ngei tura chuan ka ngai ati bok BIALTU MLA-IN tunhaya Serchhip District Hospital a THLEN chungchanga ma ala Karkalta ni thum December sang ni somni pakhat zirtop ni a vanduai thlak taka District Hospital Serchhip a naw chunga boral ta pimal som kimitlang pui khothi dan chungchanga thukal zel chu BIALTU MLA pulal du omana shiatin poi ati hle a chuti maya ngai tha chi ni a shiat lawa wangin a thei angarangin action la thei tu hne na rotna te athlen ani
Serchhip SC BIALTU MLA pulal du omahian anhe na THIL zia thlen tu Serchhip THLAI PAWL tenen changhawin ma an la zela Health Minister po bengalin Health Minister po in laungai po mo in departmental inquiry lak ni se buaina po chin fel nge atum thu alo soibok ani Chuti lain department inquiry ringot su atok zolo thaya inquiry result a zirin he thil thleng chungchanga hian third party inquiry hial po din tura sarkar nor atum thu BIALTU MLA chuan a soibok ani Mizoram SYNOD INKHAWMPUI voi somkwa pariat na chu December ni sari atanga ni som pani chung hian Republic Veng Pastor Bial chuan Republic Veng Kaushan BIAKIN a thleng SYNOD INKHAWMPUI hun chung hian December ni khata chang khan board le committee shang an chu khoma December ni sari khan nomination committee a chu a December ni ria ta changa som pakhat chungin rorel ani ang December ni som pani pathian ni chuma inkhoma pastor nem hele pro pastor da nge inkhom ani anga chunu inkhoma minister thi sunale moderator kal swak tur valedictory sermon inkhom nei ani bokang Kumin SYNOD INKHAWMPUI hian shileng mekin zia umlam alapan theilawa wangin zanlama vantlang pathian biak inkhoma umdon lawa kumin sangni somni pakhat SYNOD INKHAWMPUI puipa tur te chu moderator Reverend Dr. Vandalnga Karalte Secretaries Upalalwin Muana Senior, Reverend Zedilan Matsuana Junior, Finance Officer Reverend B. Sangthanga, Executive Secretary Reverend Lalram Liana Patsuaw, Statistician Upalal Thiang Lima, Executive Secretaries Reverend Lian Ming Thanga Silo Senior Reverend Kelalwin Moyete Anni. SYNOD INKHAWMPUI hi kumsang ni soma changkhan bialin athleng chana, kumin hian Republic Veng Pastor bialin athleng ani. Shileng wangin Chumdanga man ang nilawin, palay turpo kalsin tur bitla siamin ti tlem ani a, palay hi zasari somsari pasari ani. Republic Veng Kaushan BIAKIN hian kumsang khazakwa somriat pali khan SYNOD INKHAWMPUI voi somruk pakhat na nga alaw nito a, tuna nga ani tur hi kumsang ni som pasaria SYNOD INKHAWMPUI voi somkwa pali na a khan rel fel alaw nito ani. SYNOD INKHAWMPUI thu BAWHZUI kumsang ni som pariat khan Bill Standing Committee chuan Organizing Committee adina Subcommittee som an ani. Nimin khan BVGS Mizoram le Sochara Foundation te tho hauna in AIZAWL press lapa COVID-19 training nei ani. District Shang Mamit Kolasip Longtlai te baka AIZAWL East le AIZAWL West achang te in ASHA coordinators le workers te ASHA mobilizers te le BGVS member te mi somnga ayatam antel ani resource person Dr. Priya Darshatsuan COVID-19 chungchangalan swadante angong dante enkol dante baka thil dang poimo tak te asoy ani COVID-19 laka inven na manruan nei ang heng mask, face shields le thermal scanner ti training na akal zongzong te na hian sembok ani. COVID-19 soy ho na hlotling tak an nei te hi COVID-19 daw na konga na sataka apui thei nge be sei ani a. Dr. Priya Darshan Mizoram tlo a COVID-19 training aron nei pui chu BGVS Mizoram le Sochara Foundation chuan lom anti thu an soy. COVID-19 shidaw na ko nga mipuiten na sataka ma anson kan beiseya thinlung takin resource person Dr. Priya Darshan na BGVS Mizoram te chuan lom thu an soibok ani. Nimin chunhu khan mission VENGTHLANG-AH dengue chungchang inzirtir na kalpui ani. Nimin chunhu khan Joint Director Malaria Calm State Program Officer VBD-K.BEICHHUA'N Nuaya National Vector-Borne Disease Control Program Mizoram chuan tunlaya dengue na hluar mek na Mission VENGTHLANG Local Council Area dengue na chungchang inzirtir na follow-up and sensitization program mang chunzomin council le local level task force tenen hun an mang ho. He program hian Dr. Lalrem Moi Joint Director Calm State Program Officer VBD chuan dengue na le inven dan te soife in dengue na shik pudar tu thosi hian he na shik hi ni somni panga atanga ni somthum chung apai thei awang le kilometer li bialazaw an thlokwal thei awangin mipuite he na laka inven le daw konga kan poimo berani te in kalkhom te chu uluk taka malak na siam turin atsa. He program hian Joint Director Kam SPO VBD le official dangten thu soina le zirtir na teneyin Mission VENGTHLANG Area Source Reduction Drive baka public awareness ne izui tura ruahman ani a mipuite sha tur poimo te anhwaya tarlan ang hian soilan ani.
khosik luna ruchuk to na vuna sen check dengue symptoms anga ngai theini zongzong te chuan sub center emodam do in panvatin thisen exam tur ani a sarkar hnuaia dengue test theina hi civil hospital AIZAWL le lunglea te omin hospital dang UPHC le hmundanga thisen lak te po dengue ani nge yem ti finfia turin civil hospital AIZAWL le lunglea te thonchin ani mani in bulle avel te fai taka en kolin thosi pian theina tuitling le tuida khol na chin nei lo te po a chin chata ka siam zel tur ani thosi len zar le thosi hlo manchat dengue theder tu thosi te hian kho en laia mi se chin ani awangin korban twan hak le thosi hlo in hnoite achangkai ani Mission VENGTHLANG Local Council Area hian ama a dengue case pakwa mu chwa ba ka anhulama sample somni panhi la ka changin dengue case pasari mu belle ani a dengue case Mission VENGTHLANG achanga ave mu to song hi somparuk anni Mission VENGTHLANG Local Council te hna hian vector borne disease control program te chuan thosilem damdoye chia sa le odomos ti amamo tu te hna sem atan an hlan ngal bok AIZAWL borsa phawin Christmas le kumthar wak veta CAB zom chungchang le law and order khawzok rel ani Nimin Khan Dr. Lalshiat Zwaliral te AIZAWL district borsa phawin AIZAWL DC conference hall Christmas le kumthar wak veta boruak muan taka theinan AIZAWL district ta sarkar mi poimo te an chukhoma he huna hian COVID-19 appropriate behavior ba ka dan le thupek khawzok ka kalpui an rel ani Kumin Christmas le kumthar wak veta sarkarina SOP asiam te chu uluktaka zom ani theinan AMC area hwamchung mun engamoza ta te executive duty dale turin anrela SOP ken ko na sakzo ka malak dan turel ho ani a AMC area pon lama te chuan VLTF ten ulugle zwalin sarkar SOP zom ani theinan mala seti ani District Administration ina INKHAWMPUI ati chwa BAWHZUI CHANCHINTHAR CHUai tu tele task force ke inberonin SOP implementation committee din ngei turangen ni seti ani a mipuite du na mun na changa kongkan chin ani awangin khopui chunga traffic jam bel cha ani thungai thlak ani a hemi tizia turin mipuite kongkan na mun big pedestrian crossing to traffic how tu tinen amuna en hawa ruam man na siam tura rel ani SP AIZAWL IO achangin halpwale halmoi zorle man chungchanga an malak na ngai thlak ani a courier service ashangshang le online shopping site shangshanga te po ngen na anzia to thu ngai thlak ani checking te po nei chaumek ani thu tarlan ani a district administration lampo in state boundary district administration te hna halpwale halmoi lak lu chungchanga na sazoka bordera checking nei tura ngen na asiam tur thu an soibok ani District Administration in INKHAWMPUI na asiam BAWHZUI mima hautu te chuan mipuite khopuya bazar tura punkhom ngai lawa mani khwa chewa an mamo te lei thei tura ruam han asiam an tum thu an tarlang meeting a hian SP AIZAWL SP Traffic Excise and Narcotics AMC Commerce and Industries le mima ayo te an tel ani Voinkan PC Party General Secretary PUVL Chasawatsuan PC Party Mingin LBS Suzuki Manager Pumal Sompluang Akom na neyin lom thusoi chibay bukna ahlan PC Party General Secretary Chuan Ramle Namtana Kongshangshanga LBS Suzuki Neitu Chungkwa te inpek na chuan ati thute abikin mizo chalai te talent hai chwa sakna konga an malak chinna ro pui ati thute zon hatlak unau chendara te ro rel na pakhat hnuaya kan kunza theinana an chung ko chhnem ngai na fak anti thute PC Party in Brigadier T Silo Foundation hinga thingsaya raltlante chanpuina bungro phurna na phaltaka an motor lian a mantir ba ka raltlante eitur bu fai bek somlai mai pe a chanhai te ta na anin phalfo na te fak phule enton tlak ani sia te asoibok Pumal Sompluang apo in kanram mason na avezia le kanram din chwana tura Brigadier T Silo mathlir thui tak kanramin amamo zia le ti hlotlin ngei chul ati zia thu te asoibok ani Voinkan Vapai Community Hall Vapai Group MNF Huai Hotin Mithar Lomlu Hun Man ani a he hun hi pulal ruat kima advisor MNF chuan ahman pui he huna hian pulal ruat kima MNF advisor chuan Congress Somkwa Pali ZPM Somthum le MPC achangin voter pakhat anwain voters a somni panga MNF a alomluta lomlute zinga hian Congress VC member patni antela Vapai hian MNF VC ading donta ani
Pularuat ki matsuan thu soin Congress Sarkar Hnuaia Zoramin har satna na satak kanto ka zuzora wangin kan society achina sa emema mizomi puiten zuzor di top thei sarkar kan thlangling ta ani a kongshangshanga Zoramin har satna ato chu puzoram thanga kai shwai sarkar chaktak mangin sutkian ani tameka alom omhle ani ati MNF advisor chuan guest anhyang hnar ta hle a ration bu fai kan hyang hnarin alo tha ta hle a kan kong che chin po alo zia ta hle a tuna kong chemek te po kong siam mek ani wang ani lifetime tax pack dan po zang khai zokin ti danglam ani a zirtir tu in dai na phushuk turin zirtir tu sang khat chuang lak ani a puzoram thanga sarkar chuan mizoram mi puite chiat emo thata mo alangama atlan chingai lawa ahma chonchin heram mi puite hi MNF sarkar hnuaia hian an thla amuang ani ati Purwat ki matsuan an party office po shang shanga changa lute an chu shang farzela kalphung thar anti ate hian kalphung thar mutura omlo mana kan ti du to lo party malak na shang kha anron thar tho na sa hle a flektar tama in elna ti anron ti thar le a kalphung thar mutura omlo reng ati bok Hehuna hian puram thanmoi East Ripui BIALTU MLA le Vice Chairman Bambuling Road Board ni bok po in thu soyin bithar du tak takin MNF anron zone chu lom ati thu asoya MNF chu pathian le kan ram tan ti thuthlunga ding zong te tanani ati bok hehun hi chaltua ka vaphai MNF Group President in akai shwai ani Tribal Art and Craft Festival December ni riata changani som pakhat thleng AIZAWL klapanei tur chu voin khan DR.K.BEICHHUA'N ahong voin chuma khan DR.K.BEICHHUA Minister of State Social Welfare and Tribal Affairs Department chuan MC Cape Hall AIZAWL klapa ni li chung o tur Tribal Art and Craft Festival chu adu apiang te chim thei turin ahong hekut pui hi Azarika Amrit Mahotsav malak na kalzel ni in Ministry of Tribal Affairs, Government of India le Social Welfare and Tribal Affairs Department, Government of Mizoram te tho hauna hnuaia AIZAWL Art Gallery in Ahwaihot ani DR.K.BEICHHUA chuan voina ku thon tak chu Azarika Amrit Mahotsav hnuaia Social Welfare and Tribal Affairs Department in program som pakhat abuat sai tur zinga pakhat le abul channa ani thu asoya Minister chuan he kut pui buat sai mek hi hlut saka tlo cheu turin mi puite asoma he huna hian kan kut them thiam te thil siam hlut sak le choisan sak pui mo na te po asoi bok ani DR.K.BEICHHUA chuan Mizoram Sarkarin Ministry of Tribal Affairs hnuaia kan tribal nun ziarang phaulan na hum halna le ti hmasaw na turin chak takin hma ala chho mek ti asoya tuna hian project lian tham tak kalpui mek ani ati Mizoram hun shanga hmasaw na ru rel lian tak tho chho mek ani thu asoi bok Tribal Art and Craft Festival hian lemziak thiamte wanta tu te kuthem thiam le kermoi lam thiam te chuan an kut chuak moi tak te chu atlo tu te lei thei turin an pho chuaka festival nei na mun hi December ni ria ta changa December ni som pakhat thleng hian ni tin zingdar som le tlaidarli inkara adu apiang te tlo thei turin hon ani a lemziak moi tak te puan sele kutta thil shang kermoi chi shang bungrota chi shang le na thona man ro changkai tak te lei thei turin zar ani Tribal Art and Craft Festival honna inkhom hi PA Vanal Zoni Director SWNTA in akai shwaya he huna hian na hoi hotu lamachangin pulal chanpuya Chairman AIZAWL Art Gallery in report ape a he hun buat sai ani dan le SWNTA in program dang abuat sai chauzel tur chungchang te PC Zodin Pui Deputy Director and Nodal Officer SWNTA ne na changin ngai thlak ani bok ani khatisum kha chanchinthar kan ti chwa theite chu ani e